mata general ingati heti na Muzka. Okay, kawaga hifikile usifikile sifikile sifikile Vakhandle Group lo intlawa lowu nga ku heleketaka evuvuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka naswona u nga ha tlhela vuyeriwa wa ha ri kwala misaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: muganga basic laha u joyinaka 50 rand u vuyeriwa hi 5000 rand, u kuma tende na 100 wa switulu. Mobile toilet, muganga unveiling benefits u kuma 5000 rand, lodi yin'we ya tihunyi, decoration, tende na 100 wa switulu. Laha u chayelaka hi 50 rand ku tlhela ku va na leswi: muganga premium leyi ku nyikaka 15000 rand, tende na 200 wa switulu.
xitulu yi tlhela yi va na legal advice. Muganga super premium yi ku nyika 15,000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna masiku manharhu. Muganga cash only benefit laha u kumaka 50,000 rand loko u chela hi 140 kasi loko u chela hi 120 u kuma 10,000 rand. Ku kuma vuxokoxoko bana riqingho kumbe WhatsApp eka 064 755 5674. U nga ha kuma vuxokoxoko na le ka website ya vakhandlegroup.co.za kumbe u rhumela rungula eka email info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family.